Oh, bad boy lagi, pero naay baruganan. Di pareha sa ning good boy, magsaligras ginikanan. O ganahan sa babay, makuyog nila og dugay. Saktura nga bad boy ko, masamang damo dugay mamatay. Kay kining good boy, bisla nimo kay dalira ka madeds, nara nimo di ka motuo. Kay kasagaran sa mga good boy, dalira kwaos Ginoo. Okay rang bad boy, kung pasamaw. Okay ra mang bad boy, basta di lang ikaw. Kay unsaon nimong pagka bad boy? Ha? Diana ba ganyan nga wala ko'y baruganan? At least kasagaran sa mga bad boy, dili itsuraan. Baik bitaw ni karang good boy tanya, gwapo. Kami ang tipo na bad boy, pero naay pangandoy. Kamo ang tipo na good boy, pero fuck boy. Kung dili dugo ng bayi, inyo dayong biyaan mga walay konsensya. Kung mabuntis na gani, the flash kusog pamudagan sa ambulansya. Mga babae, bad boy na lang pinia. Kung gusto mong maadunahan, patrabaho ang kumpanya, unya ipapatay, aron namin 100,000. Para dili mailhan, hilak-hilak dayon mo sa paninarya. Inyo dayon Mayra. Pamisahi dayon kalag. Kung aron makatipid mo sa kape, inyong gamiton kay mais nga sinangag. Naay patik, bugoy o postura, pero dili adik-adik. Maldito ang aura, pero dinaranas pagkaastig. Bad boy man, pero sa unahuna na matik. Mga loyal, may sagugma, seryoso, o dili mga atik. Maong girl, kung maako man ka, wala na ko'y pangitaon pa. Sama og kabayo sa dulo, di mulingi sa kilid, kundi sa imuhara. Bad boy man og purma, pero hatagan og hapsay nga malipayo nga pamilya. Yeah. Yo, ang mahimong amahan di mabayaran og kwarta. Kabilin nga di mapasa ni bisan kinsa. Pwedeng talikdan ng obligasyon pero di malimot ang kamatuoran nga ikay amahan anang bataa. Pero di ka karelate ana kay bayo try mo tawag ni mong papa. Magpabadlong man og sa di obligasyon nato silang pakanon. Hinungatan dili lang sa literal nga pagkaon. Busgon sa pagtulunan sa ingon makaton. Kung mapandol atong dawaton. Uban sa ilang pagkalukapan na asanta sa ilang pagbangon. Di kay kung masayok palayason, di baya na baboy gipakatao para lang ihawon. Idako ko nga din ako makuha ang tanan akong gusto. Kay naa akong mga strikto nga ginikanan para sultian ko sa kung unsa ang sayop ug ang sakto. Saka strikto sa akong ginikanan bisag ako sa una naglagot. Pero nasabtan na sad nako nga gilayo ra ko nila sa kadaot. Di ko pwede mo uli og dugay kay naa sila pirming nagpaabot. Ikaw walay paki imong mama o papa nimo maong nakat-on na lang kag pamayot. Dili porket strikto ang ginikanan, ang anak gigamitan na og bakos. Kay ang hugot nga pagdisiplina pwede ra sad kuyugan og hugot nga paggakos. Pananglitan, naa kay anak laki hilig magmanicure. Nagtuog bato pero naa dito'y hidden treasure. Sugod pa lang ladlad na kaayong behavior. Imo day pugson maguksidor kung iyang trip tuwa sa beauty parlor. Mas maayo man gani barkadahon bahalag himuon ratag escort. Kung i-date imong baby girl, aw man man day kuyugan nimo sa food court. Bahalag mahurot imong kwarta pliti back and forth at least makasiguro kang wa gida sa Prince Court. Tanong sa apa ka makaamgo ka ng puti na ang uwak? Timan dili na nimo matanong pagbalik ang nalaya na nga buwak. Pasagdaan ra ba nimo sila nga sayo magtagay-tagay? Makaila og mga dautan nga mga tawo og mahimong manindahay? Magpatagad sa lain kay watagda ni nanay ug tatay? Duharay padulungan ana GI. Mahimo siyang suspect or siya mismo biktima sa mahimo nga mga patay. O sige, ikaw na ang hari, ikaw na ang isog. Haligi sa panimalay nga angayan tahuron ang tingog, pero sa imong gibuhat mahuog ra kag anay sa haligi nga ikaw mismo mao'y nagpabarog. Huyang ang pundasyon kay ang pagtukod gipaagi lang inisog, tagasipyat bunog. Aron tumanon kinahanglan panghigtan ang liog. Di man ta ka pulis pero himo nimo silag pulis dog. Kaya ang panimay nga puno sa pagmahal di daling matumpag. Pulido ang dapat kay puno sa pagpangga ang pundasyon bisag pinakasimpleng nga payat.